hikmat yang saya dapat daripada Jeff sangat memuaskan dan saya puas hatilah dengan apa yang dia lakukan untuk saya daripada penjualan rumah hingga tamat dia penjualan dia. Saya sangat puas hati. Maybe for us it's a little bit tedious but with Jeff on board with us, the process was actually smooth selling where I can say where actually for agent who come down to do some calculation with us on the ground. I do not know how other agents do it, but for Jeff, he comes and then he knows our needs, what needs to be done, the step A, step B, so on and so forth. He also gives some options, there's options A and B. If A doesn't go as well, we will go B. Apa saya tak faham, saya akan tunjukkan kepada Jeff. Jadi Jeff terangkan, dari situ saya faham. Penerangannya banyak detail, very detail. Saya contact Jeff, dia cakap, oh tak ada apa-apa, ini semua boleh diuruskan. Jadi saya tanya lagi, kalau masa saya beli rumah, saya bilang dengan HDB, saya nak bayar tunai. Jadi boleh ke saya bayar pakai CPF? Jeff terangkan boleh, kata dia. Tak jadi masalah, nak bayar cash tunai ataupun dengan CPF, dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Jadi dari situ saya punya keraguan saya tu, bimbang saya tu kuranglah. Walaupun luar daripada waktu pejabat pun dia tetap berurusan dengan kami lah, tetap beritahu kami pendapat dia. 11, 12 kan? Exceeded my expectation. Honestly, Jeff hit the ceiling already. For us, we don't expect 10, but more than that already. I will recommend Jeff to my friends if they are going to sell the house or they are going to find a house. So I will ask them, and then I will recommend them to actually engage Jeff. Even for myself, I'm planning to sell my house, I will just meet Jeff. Jeff, anything I halo-halo.